be iya sama ita asa sukunon na ruhitan non sa tapagua nggo mga dusyo na marate cukup naon olo obatan non jadi mulai ada mah dihanggunan ya sutun nami gabe emang ison masirin kita johan bisa utik kain pargosi naul yakap minadengan soni mah di kita dongan tukang di bagas di partikian ona long sabe kita harbi sakti harbi berkungan wah sesadar waktunya dalam kata ono amang na jojo gabi majalah horas bonang saul hulan horisasi pohon mengadus rohanai mesus kunan bui mah bisa dapat doa iya matutu nuan disut nami mangarat makatai mah kita sut nami gabe emang serta di gudang mailulan binar sangapa amat taraja nator daripada situan natoro nah humaliang humalaw marlolo artinya mulanya hari si bahasa ada mulanya bulan gokos si mau jojo si alusan digokor di jojo mulai ready dohai pakai bargosi asa khusus di ruju-ruju doang di bane-bane bisa lakukan muna di hai pargosi tunggu mulu dohai madok molate dari nauri bulan narikat di tau para saya anu namang suhut nami di partakau di mantannya ada di pasar tamuaru sabdi harbi panuguna di mana pihak di bulan nanau di sakenau di mana marakumpok perdisi ribu perdisi berkitondi asapi lima pekui baul-baul pecalongan dirima tondita luju-luju mah kapan apota marakumpok napurat tiar sirada hurung na diturun dan kana di bibir dodenya ditolong na detabona asasi beja sisi betak panai lima si paulaku saloja na marakumpok dobe ringgit situ suara asal tiap tutio nama ita tujulan nero panggadian tutio nama kita perhorasa hatanyo marbobo masuk nami sido bodi mai pade ima tutu gabi majalah horas takat sujua purba takat sujua kola nunga takat menukun raja di pargosi nami tu makas mahami tutu hasuhudon marboboa iya buah-buah na raja nami dinahu pasah tami sati madingin sati matugu tu hamuna pargosi nami namar pesta rohami di bagian sadarion imanan mames tahun tabak doho udung-udung ni opung nami pareme doho opung kami boru pasaribu asa tu takas buat derhok kami tua mata raja enata suripada nadia nalado doho narong di lingkungan non bahwa nunga tipa mar dulu natipo opung nami pareme doho opung kami boru pasaribu jala di dok tuhami ikut sueno dohau na markota na marura tu toro marbulung tu kijang mamakpar tu labung asang giat manggabe marforasi disudi hamil jadi yan manukup pepargosinami ima hatana ima buah-buahna gabi na tutusuk nami nabar bobo ina uli amor bobo na ringgat takas purba takas sekolah takas mina madu matu makas na ita marmora ima tutu barbobo sut nami disitakas na nabar sada roh da obe hamu bonani sutan nami bisa dani roh munai namar ni ngota mun kapat kita lima oni napa sangapun akan atorasta lima komputer na berjoli nas mabai untuk komputer na berjoli do abe hamu lima komputer barene naksa kami tukak dia maksud nami asa balitak babagali tumadako sita dua hari mo ma pinopar komputer na berjoli gabi molo dekat daw mos boluluan sabi natikop huzur di jolo rumah persaktian manang tu dia pihak mungkin opera keputan na berjoli saya itu si maha muda boda persaulian saya dulu pertanggalan itu dua perbubuan jong-jong ditapahan mana nata dopa uluan saluna dihampona para rebutan na berjoli jumpang marihamuna di luar dapok maha muda jalahan kuling masusuit di tomani babuan orang semau pino perebutan na berjoli na bona pasogi songoni mada di pengaratoan asa kami dukak dona masuk nami asa bona lihat tuak papara saran di siburu orang semahami tukak songoni manang hamu suhu asa napuran di sirara uruk neto ban itu bersiburu toba bita-bita nami sakai pargosi di ulano namek metu na umaru tu sude mana magodang ulah saat di sulu masa ubut tiap masa tahu lahor na makalason na beng udu dan bututak na berjolo ida do manggalam mak ya rohnya kaulah tarazai saat mai tahu panggabian saat mai tahu perpurasa jadi maksud nami juga setiap nom marulau na hohom majo ita asa ubek kami ruhuni
godang na bitu songon mang itu tami yang tupit ta bertua di bata Gabe. mungkin no dapat si dio mang asa ora sok kamu tu lali ho mai ta Amen. Amen. unang ang nama dokter mang nabar tami yang di kita itu uning atau tupit ta bertua di bata Om Suri. Gabe ma jala horas.